Эй, салам алейкум, бұл Қырғыз фристайл. Бүгін бізде қонақта Усубакунов Дони. Feel like you wanna just give up. You gotta search within you. Try to find that inner strength and just pull that out of you and get that motivation to not give up and not be a quitter. No matter how bad you wanna just fall flat on your face. So like Been walking down this road some time, and you love me good, no lie. But there's something behind those eyes that you can't disguise. Baby, tell me there's nothing below. Достор, азыр Донини болушунча сынайбыз. Ал деген бир топту 10 жол айланып, анан экинчи топту ворота тебиш керек. Канча жол кирет, өзүңөр көрөсүңөр. О, 1-0. Моя очередь. Киргиле. Кадрга киргиле. Сол көтір қарай, осындай. О. Ребят, с вами был Қырғыз фристайл, я Самат Кадыров. Мырзабеков табылды. У нас в гостях был Дони Усубакунов. Смотрите наши ролики, подписывайтесь, будет круто.